Jarang gede pondong besi likat kulit tu deku sama ina ngilang sambil nangisi lekong daya jari ragi kelaku lurakin antap deku daya sama di jari dia tuduh bagian awal apa awis galang bulan awis angka pergulungan apa tangis sebulan-bulan tangis awak tergurukan. Sempara mundu milik tekakan doang di mana jauh lalang segara lamun untung berdai doang membebele sedinai kelak anggap oda-oda mundu milik jemak lain berangkat onya-onya apa awis galang bulan awis angkat bergulungan apa tangis sebulan-bulan tangis awak tergurukan. Atas pengemban jarang tidak pondong besi ikan kulit tu deku sembal tidak ngilang sambil nangisi lekong daya jari ragi kelaku luragi antap deku daya menijari dia tuduh bagian awal apa awis galang bulan awis angkat bergulungan apa tangis sebulan-bulan
gadis awak keburukan.